Znači, konkretne vrste napada sigurno ne može niko predvidjeti. Ne? One stvari koje se zapravo može predvidjeti je neke mane koje budu, znači svaki napad iskorištava neke mane, znači te mane se u nekoj mjeri može predvidjeti i može se predvidjeti neka tehnologija. Ne? Znači, najviše se radi na tome da se otkrije što više mana što je moguće, jer na taj način smanjivamo rizik i isto tako na području tehnologije. Ne? Možda još samo jedna stvar, znači nije samo prevencija taj, ne, koja je bitna. Ne? Znači tu je i, znači nijedan sigurnosni sustav nije 100%. Ne? Neke stvari naravno prolaze, zbog toga su bitne i detekcija i respons. Ne? Znači ako nešto prolazi, da to otkrijemo i da to otpravimo. Svekako jedna stvar koja se desila u posljednju godinu dana je WannaCry, Petya, NotPetya i neki, ajmo reći, ozbiljni Swift napadi. Ne? Tehnološko, ja bih rekao da ništa se nije, ajmo reći, ozbiljnije promijenilo. Ne? Znači, na neke stvari se stavlja više fokusa, tipa, ne znam, machine learning, na primjer, ili sandboxing i tako dalje, ali što su ti napadi zapravo napravili? Napravili su to da se o tome više priča. Ne? I kroz to što više pričamo, te više imamo svjesnosti o bezbjednosti i ja bih rekao da idemo u nekom pravom pravcu. Trend Micro je već vrstu godina je na svim telegrupovim konferencija i Infosec. I ja bih rekao da jedna konferencija ipak ne može promijeniti svega. Ne? Ali u tom slučaju je bitna konsistencija, ne? I bitna je frekventnost. Znači da se što više i što češće priča o bezbjednosti i na taj način si i povećava taj awareness, da tako kažem. Ne? Što se organizacije i svega toga tiče, mislim, sada, kao i svaku godinu i svaki put, Telegrup je napravio izvrstan setup i baš sam zadovoljan sa svem.